Mizoram Journalists Association Kolasib District Member Ten Bairabik Muna River Training Works Thomek Antlo Kolasib District Magistrate Pujon LT Sang Achwa ni Puita Shatin Chwa Siamin Ranvul Te Khwa Khik Turi Hacha Chief Minister Pudal Dom Achwan CM Meeting Room NGO Coordination Committee Shwai Tu Te Koma Myanmar Border Fencing Free Movement Regime Let Hilpoi Modang Te Hansoi Ho CZSK Bulchung Kwa Tekar Top Sibay Ule Noel Vanaruat Puyi Kania Sanjin Tharingai Thaang Mizoram Journalists Association Kolasib District Member Ten Bairabik Muna River Training Works Thomek Antlo Wingkhan Mizoram Journalists Association Kolasib District 1 Bairabik Muna River Training Works na Thomek Antloa MGA te PWD Bairabis Subdivision how to ten an laudong songa Bairabik Muna Tlong Luilianin akwa nga zawzel turdan na siamek River Training Works hi nuai sang khat za som pakhat anga tho mek ni in ni som pasari thasom sang ni som ni pahni achang khan he na hi tho chanani a tundin huna tho zo khat ani to thule ni som pasari thasom sang ni som ni pathuma tho zo turani lain ni za som ruk paruk po sei sakan ni a ni som thum pakhat thum sang ni som ni pali khian he na hi tho zo turati anni River Training Works Thomek meter zali tho ani to a hei first phase chaw ni in third phase thleng a tho turarwa manna siam ni in kilometer ni point panga zeta thui siam tum ani hemi atan han wai sang ruk zetwa manani a River Training Works hi nabat sumatanga tho ni in contractor mi pali omin mi pathumin an thok zo to a mi pakhatin a thok mek bokani MGA te zona changin pusilal chhuan ki ma VC Vice President Chuan Tlonglui Lianin chen in somsari pariat zet ati chhiat sakto thule hetianga River Training Works thomek chu an tangkai pui thu soin Tlonglui kwang hnaya po chen in an sakngam to thule mipuite an thlamwan to thu asoi MGA te PWDs Bairabi Subdivision JE Puke Vanal Shwaya Biralian Moya le Lalmwan Puya Namte SL Silal Chwan Kima Vice President Bairabi South VC Tenan Laudong Song ani Kolasib District Magistrate Pujon LT Sang Achwan Mipuita Shatir na Thuswa Siamin Ranvul Te Khwa Khir Turina Cha Thuswa Chuan mi tu ma in mani Ranvul Te en Kollova Mimal levan tlang muna kongpui ani emo playground chwale thazalen phal ani lawati a ranvul tlang lon ar le vokte khwa khirani lain uivul kholai le mani chene in pela tla le te hoi an latama wangin hetiang hi phal lo ani thu asoi chu wangin Kolasib district chunga mi tu pu in uivul te anei tu en kollawa kholai wan tlang mun emo midang in le avela te hoi tir phal ani lo thu asoya hetianga nei tu en kolla mu pha galova oite hoite chu ante hoina bial tu VC ten danina phalsak angin action an la zuido ni in asoi Subdivisional Forest Office Kolasib Wildlife Division le Honorary Wildlife Warden Kolasib District 10 Asian Water Bat Census an nei zo ta ka Serlui B HEP a tui savachi Sava chi shang som pasari au mek thuan soya awa hian za som nga panga anni tuirial HEP a chuan species ruk omin an vain som pasari anni thunga tui sava zinga hian Indian pond heron tamberin somli anom ni in tarlan ani Chief Minister Pulal Doma chuan CM Meeting Room NGO Coordination Committee Shwai Tu Te Koma Myanmar Border Fencing Free Movement Regime le Thilpoi Modang Te An Soi Ho Chief Minister Chuan Mizoram in tlom ngai pol thatak tak kan nei hi kan van nei hle ti a heng kan pol poi mo hi mi te thil pek le tho loma in khat ngot lawa mania in en kol thei tura laklu nei zonga in om thei hi a thle ni in ka shia ti a ruam manate duang turin atcha ani Chief Minister chuan kan sha tangin kan sarkar chuan Myanmar ram ri hi hung cha kan tilawa free movement regime te po thatakin omreng se kan du atia tunaram ri cho British sarkarin divide and rule policy manga abar lui ni in unau chen shanga namlian tak unau chen shangin namlian tak min poddar ani atia pom thei ani lo thu soin kan ma thlele du ai sam chu rorel na pakhat hnuai om hi ani reng zok atia tun hnaya delia tum ni azin thu soin Union Home Minister ahmu thu soya Minister poimo dang te po
amu thu soin an hne na Mizoram din hmun chu chiang taka a hril thu a soya tuna Myanmar ram din hmun te hrilin Manipur lam hi in lo hung ani chuan kan soi pha kan ni lawa Mizoram ero chu hung rem lawani ti in a thlen ni in a soi Chief Minister chu an lo don son dan te angai to in thamwang takin a om thei ni a ka ngai ati a Sarkar anga malak na te NGO anga malak na te kan nei anga kan ti tlan zel hi a tha ati a free movement chung chang bik chural thuam le rui hlo tol ruk na atam em awang ni ma zok te in alang thu asoya hemi thua po hian kan border security infrastructure te ti mason masak atul thu te po a thlen thu asoi tel bok heng ba ga hian Chief Minister chuan ral tlan de chom don la chung chang Central Sarkar ador dan te po shilin an Chanpui tura anin huam thu asoya atu langin an bo zui me kani ati Chief Minister hian enge modu lo na lan tira pun khom le thil tia limin hal sak chu omlo sham se cha ati thu le Christian te tia chuan moi cha lawa angai thu asoi tel bok NGO Coordination Chairman Pulai Machuana chuan Sarkar thara a thazonga thilin thlak an hmu chho zel awangin lom thu a shila NGO ten border fencing an du lo na te FMR hli an du lo na te tilang tura pun khom hwai hot an tum dan te chutiang lam ngai tu a an tho puina galen lama NGO te point ma an lak mek thu le palai an tir thu te shilin an thil phut te chu Central Sarkar le Mizoram Sarkar hne na zia ka an thlen to thu te an soi bokani Baka hian Bangladesh lama zong na thlak te harsana to mek te Manipur lama tangara tlan chung chang te le thilpoi mo dang te an soi hawani Chief Minister Pulal Doma chuan Mizoram State Public Grievance Redressal and Monitoring System thar mipui o chu Chief Minister Conference Hall an tlang zara akai shwai Sarkar chu mipui o ngai thatura a in pe reng thu asoi Chief Minister chuan mipui Sarkar langtlang Sarkar kan din theina mipui te nen in pona thatak kan nei angai ati a mipui te ngai thaturin kan in pe at reng ani ti in keimani du na aya mipui te du na kan da masak hi kan in huam na ani ati chu mipui ro rel ram democracy in nga na poimo tak ani thu po soin chumi man ruwa ta na tangkai tak tur mipui o thar an hong thei chulom omati thu soya aboi pui tu DPNAR department le atho pui Mizoram State e-governance society te chunga lom thu asoi bokani he online portal hi amang tu mipui tan le alo chang tu tur te tan ol samna a thlen ve dona Mizo chong le sap chong man thei ve ani dona ni he portal manga zo na le deal na te chu achang tu nodal department te po in lo ngai poi mo turina cha ram mi pui te rong bona poi mo ta kani ti chachungin an kal pui don ti in mi pui te ta lo in hong hle turin avil tu tur officer te po acha Mizoram mi pui te po in changkai te kin pang se du thu soi DPNAR Minister Puke Sabdanga Home Minister ni bok po in thu soin mipui o chu ni khat thla thum sang ni som pani khan a version masa longman to ani thu soya kumsang ni som pakwa lai hol chang khan security thila a him tak lo awangin an mang zui ta lo ni in a soi Home Minister chuan hun engmachen an nei lo hnu in Chief Minister Malak Nazara athar thazok an nei ta chu lomomati hle thu soya mipui o chu Sarkar tha nei na tura Mizoram mipui te Sarkar in achawna ani thu soin changkai takin hlok takin man tum turin acha ani inkhom hi pu ar ram nga ka IAS Secretary DPNAR chuan inkhom kai shwain mipui o an bua seidan tlang puya tar lang boka Chief Minister DPNAR Minister le Chief Secretary ten an phur puya wangin mipui o chu pui thlin theya an lom hle ni in a soi ICT Department ten an duan sak ni in an kut chhuak chu chhuanamati hle thu soi bok Technical report hi Mizoram State e-governance society project manager pu Isaac zo than puya na pe a May ni som pakhat sang ni som ni pathum ma tho chan ni in tun thla hian zo felani a voin khan hon nga lani asiam nan hena shanin Sarkar poisa sel ni lawa Mizoram State e-governance society mithiam den an siam ani a private company ti tir chu ni se cheng noi som chuang mantura ngai ani portal hisap chong emo Mizo chong du zok zoka kalpui the ani a amandan injectir na poda nga lani MNF advisor Pudeng ming thanga chuan zu chia in wanga thi a in zu in tam wanga thi an tam ti asoya zu zor phal lo wangin
zuzor phalwangin damdoi a hluar chuang lo ti a soitel bok nimina MNF party chungin khoma MNF advisor chuan an party in zu an du lo tlat thin chu lom turin party mi te cha pudeng thanga chuan tunlai khowela hian hlo thon om dewo oma zu hi in thiam thei tak tak ni sela bible hian a fakin karing ati a MNF sarkar in zu an zuar lo ngam chu apathian thu em ni asoin thalai tam tak nun ati toy ba ka mai thai le fasha ati tam ni in asoi sinat zirchiana chuan mithi za somruk vel chu zu wang ani thu asoya zuzor lo ain zuzor nuwa nauti tlak atam jok bok ti in phalna neya zuzor lai khan mizorama thi an tam thu asoya zu chu achhiar da wanga thi pui ain in tam awanga thi pui an tam jok ti asoi MNF advisor chuan zozor phalwangin damdoi a hluar chuang lova chu doctor then khat te research beina apo an hmu chhuwa ani thu soin bible chan chan chungin MNF chuan zu ando zel don ani ati khati zong kha chan chin tharani a thlir tu te mangcha ule